أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دوی صحبتا خدا امي بحثا گو گرک مسلمان جقنجيرا وكا مفتهي بن وش خرابيه را وكا قلفي بن وكا كليتي بن. امي بحثاوي بكن. خدا عز وجل د سورة آل عمران آية 162 دا وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. خدا عز وجل وهاد بجي دبما اوان كسي گو راضي بونا خدا قزنج کرنا بونا مستحق راضي بونا خدا ما وكا وان انساني گو خدا جوا قحريا ما وكا وانا انساني گو راضي بونا خدا قزنج كري نوكا انساني گو خدا جوا عاجز بوا غضب خدا بسرواده هاتبيا. اوان انساني گو غضب خدا بسرواده هاتی خدا جوا عاجز بوي جهوا جهنم جي جهكي گلكي نخوشا. قالي مسلمانا جوه آيات تفهمي گو انسان قنج و نقنج لجم خدا نوكهبن. انسان قنج روجا قيامتي خداي مكافات بديوا، انسان نباش خدا عز وجل يوا بخي جهنمي دا جهوا ينخوش به. حديثة پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاتيه روايت کرن جأنس كوري مالك دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا: إن من الناس مفاتح للخير مغالق للشر. دبي هنك إنسان هنا جبونا قنجي مفتهن ريا قنجي دفكن جقنجي رد بنا پیشیوان جباشي رد بنا اورنك خوش وجنباشي را وكا قلفينا پیشیان نباشي دگرن جنباشي رد بنا انگل ناهل النباشي چه ببي. وإن من الناس مفاتح للشر مغالق للخير. وهناك إنسان هنا جبونا نباشي مفتهن جنباشي رد بنا پیشیوان ريا خرابي دفكن نباشي رد بنا پیشیوان دكن كو خلق چاو وابكن گو نباشي چه ببي. وجبونا قنجي جي وكا قلفانا جبونا قنجي دبنا انقل ناهلن گو خلق قنجي بكن. پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجي: فطوبى لمن جعل الله مفاتح الخير على يديه. مزگيني جوي كسير بيكو خدا عز وجل مفتها خيري لسر دستي وي داني بي، يعني لسر دستي وي قنجي وري كرن جقنجي ربو بي پیشیوان مفتها قنجي دستي وي دبي. پیغمبر عليه السلام
دبي مزگین جوی انسانی ربی. وويل لمن جعل الله مفاتح الشر على يديه. يازق بجوي إنساني ركو جو خدا عز وجل مفتها نباشي دان بي لسر دستيوي، يعني لسر دستيوي كو نباشي وري كرن يازق بجوي إنساني را. ويل جوي إنساني ربي. قال مسلمانا اگر کو مهو بخوازی مزگینی جمهو ربی بلا مهوش قنجی رب به پیشیوان. اگر کو مهو بخوازی مزگینی جمهو ربی بلا مهو ریا قنجی وکی وش خرابی را مهو ببی انگل. قال مسلمانا جبري بج وقتا باب ما حضرت آدم و معلومة كريوي قابيل برای خو هابیل کشت. د صورت مائده آیت 28 دا معالا دبی هابیلش قابیل رو وها گود گو اگر کو تدسته خود دریجی بال و بکی جبونا گوتم بکوژه از دست خوا باست بالتا و دریج ناکم جبونا گو است بکوژم چونکو اج رب عالمی اش خدای عالمی الله جل جلاله از دترسهم جبر ویکی قابیل دنباشی دا بو پیشیوان چونکو یکو پیشی فسادی کری برای خو کشتی قتل کری قابیلا. هابیل مزناتیا خدا نشاندان دروشا خواه قنج بو سمبول قنجیه بو سمبول اصالته جبونا قنجی را بو اورنک گلکی باش وی نیتا ظلمه نیتا نباشی نکر. گلی مسلمانا وقتی گمهول حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام دمیزینی وان حدیث گود در حق قنجی و نقنجی دا گوتنا پیغمبر علیه السلام دبی انسان باورمند یکو قنجیب دورا خود دکن یکو باشیب انسانا دکن یکو جنباشی رد بنا انگلن. جبر ویکی حدیثه که پیغمبر علیه السلام یاکو حضرت ابو هریره روایت کریا دبی پیغمبر علیه السلام روزه که چو جماعت که صحابیا و جواره وها گود گو ما از انسانی و قنج جین قنج جوره بلی بکم از جوره بیجم که کی جوه ای قنجا و کی جوه ای نباشا. کسی دنگه خو نکر پیغمبر علیه السلام سه جاره خبردانا خو تکرار کر صحابیه کی گو بیجه یا رسول الله. پیغمبر علیه السلام وها گود گو انسان و قنج یکو هیویا قنجی جته کرن و جنباشیا ویجی مهوی امینه یعنی قنجی و یکو هیویا قنجی جته کرن مهود بیجی یه قنجی بکی قنجی پید بی و جنباشیا ویجی مهوی امینه نباشی زراری نادی انسان و نباشی و یکو هیویا قنجی جه نای کرن و جشری ویجی جخرابیا ویجی مهو نا امینه. قال مسلمانا پیغمبر علیه السلام دبیجه انسانکی گو قدر خواه لجم خدا زانب که قنجا یا نقنجا لگوری معاملاوی به انسان ریا. وقتی که معاملاوی به انسان را آباش بی قنجب انسان بکی زرار ند انسان دمکی اب انسان لجم خدا ای باشا. وقتی که زرار بده انسان و منفعت ویج انسان را نبی دمکی اب انسان لجم خدا ای نباشا. ده حدیث کدی ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا ما اس قنجی و
ابيجم كا كينا ونباشي وكينا گو قنجي و يگو اخلاقي وي خوش بي نباشي و اوان انساني گو زيدا بمنفعت خبر ددن وقت خبر ددن يعني خبردان پوچک خبردان بمنفعت خبردان گو حواله و پی بیشی بوان خبر ددن و همه چوره بردبه و وید بیجن لبلی انسانی باش اوانه گو اخلاقی و ای خوشه دمکی قنجي ونقنجي علاقي بإيماني وبأخلاق ريا إيدي خدا عز وجل أخلاقي سبحي بيخي نصيبي ما إيمانك ساغلام بيخي نصيبي ما خدا عز وجل ما بقرين جوان إنساني قوش قنجيرا وكا مفتهنا شخرابيرا وكا قلفينا خدا عز وجل دنیا مجی خوش بکی و آخرتا مجی خوش بکی خدا عز وجل زاروک ما صالح بکی خدا عز وجل دیوباب ما عفو بکی خدا عز وجل د دنیای دجی د آخرت دجی قنجیب دی ما و مجعزا بیگیر محافظه بکی آمین و خبردانا ما داوی حمد رب عالم ربن